Yes, ikaze tugiye kubana muri iki kiganiro cy'akanya gato cyane kandi ndagushimira wowe ufashe akanya kawe ugafungura ino video ukayumva. Rero iki nk'ibisanzwe iki ni ikiganiro iyi si dutuye, aka ni agace by'umwihariko k'ubuzima ubusanzwe mu kigezwaho na Tom. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'imbuto. Urabizi ko imbuto ni ingenzi cyane ku buzima bwacu, rero ntucikwe. Mbere na mbere ndabanza kukwibutsa niba ari bwo bwa mbere cyangwa se ukaba utari bwakande kuri subscribe, ndagusabye kanda ko kano gatukura subscribe kugira ngo natwe dufashe kuba twaguma tugatera imbere cyangwa se tukabona n'ubundi buryo bwo tubagezaho utuntu twiza cyane dutandukanye. Kandi ndagusaba ukande kuri like niba ino video yagushimishije. Nkuko rero twama tubivuga haruguru, tugiye kuganira ku bijyanye n'imbuto. Ubundi kurya imbuto buri munsi ni byiza cyane ku magara yacu cyangwa se ku buzima bwacu. Hari imbuto zifite ubushobozi bwo kurinda umuvuduko w'amaraso no gufasha umutima wacu gukora neza cyangwa se umutima wawe ko wakora neza, no gufasha kurwanya amakanseri atandukanye. Cyangwa murabizi ko amakanseri yagiye amereye n'abantu benshi batandukanye. Tugiye kureba rero urutonde rw'imbuto zadufasha gusigasira amagara yacu ku buryo amagara yacu aba ameze neza cyane. Urutonde rero reka duhere ku muneke. Umuneke ngira ngo umuneke ugaragara ahantu henshi hatandukanye mu masoko. Yes, umuneke muri rusange, umuneke dusangamo potassium, B6, magnesium, fiber. Ni ukuvuga ko umuneke ufite gufasha umubiri wawe kurema udusabo tw'amaraso dufasha impyiko zawe mu murimo wazo wo gutunganya amaraso, ndetse no gufasha uruhu rwawe kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Igipimo kiri hejuru cyane cya potassium kigaragara mu muneke, gifasha umutima wawe gukora neza. Urumva ko rero urya umuneke umutima wawe ushobora gukora neza kandi ukagubwa neza mu mubiri wawe. Tugende ku rundi rubuto rwagufasha kurwanya ubuzima bw'umuze. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga inanasi. Urabizi inanasi ni urubuto rwiza cyane ku muntu ushaka kwirukana uburozi mu mubiri we. Kuvuga ngo ni urubuto ushobora kwirukana uburozi mu mubiri wawe kuko kandi ifite ubushobozi buri hejuru bwo kongera umubiri wawe ubudahangarwa, kandi yibitseho ku bwinshi igipimo cya vitamini A ndetse na vitamini K, kandi ikagira calcium, phosphore ndetse na zinc ingenzi cyane, ifasha cyane igogora ndetse no kugira ubuzima bwiza. Kandi inanasi yagufasha cyane kuvura ibicurane kubera ikinyabutabire kirimo cyitwa bromelain, gishobora kugufasha kurwanya infection zitandukanye kubera igipimo kiri hejuru cya manganese, bituma uru rubuto rwagufasha kurwanya ibisa n'inyanda bifatira ku menyo yawe. Kare twongeye turundi rubuto hano tugeze ku rwo bita avoka. Cyangwa avoka igaragara ahantu henshi mu masoko agiye atandukanye, ntabwo wajya mu masoko ngo uremo avoka. Avoka rero ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu. Avoka iba yibitseho ku kigero cyo hejuru cya potassium kurusha n'umuneke. Umva ko avoka irusha n'umuneke potassium, kandi potassium mwabonye ko ari ingenzi ku buzima bwacu. Ni ingenzi kandi gufasha kwibikwaho igipimo gihagije cya fiber ndetse n'ibinure byiza by'ingenzi cyane umubiri wacu ukeneye. Kandi avoka ni ingenzi ku bijyanye n'ubuzima bwiza bw'umutima no ku bijyanye n'umuvuduko w'amaraso, kandi ikaba yagufasha no gutakaza ibiro no guha ubudahangarwa umubiri wawe. Kandi ndagushimira ndetse nkwibutsa gukora like kuri iyi video. Tugeze ku rundi rubuto, umwembe. Umwembe ufite ubushobozi bwo kugufasha kurwanya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Umwanya urwanya amallergy atandukanye. Ibipimo
igipimo kiri hejuru cyane kiri muri uru rubuto ni ingenzi cyane ku ruhu rwacu ndetse n'umusatsi, kubera ikinyabutabire cyitwa sabune kigaragara muri runo rubuto. Tugeze ku rundi rubuto, amapera rero uriya ubusanzwe afite ubushobozi bwo gufasha abagore n'abakobwa kwirinda no kwivura kubabara mu gihe bari mu mihango, kubera igipimo kiri hejuru cyane cya fiber kigaragara muri runo rubuto. Biruha ubushobozi bwo gufasha umubiri wawe kandi kugabanya igipimo kiri hejuru cy'isukari, kandi rishobora ipera kuba ryafasha igogora ryawe no gufasha umubiri wawe kugenda neza. Kandi nkwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora kuri iyi video. Reka turebere hamwe n'urundi rubuto, indimu lemon. Uru rubuto rwibitseho cyane cyane vitamine C, rufite ubushobozi bwo gufasha umubiri wawe mu igogora no kukurinda amabakiteri atandukanye ndetse no kwirukana uburozi butandukanye mu mubiri w'umuntu. kandi urubuto rufite ubushobozi bwo guhangana na virusi afata umwanya w'ubuhumekero, amavirusi agenda afata umwanya w'ubuhumekero, kandi rufite n'ubushobozi bwo kurinda guterwa amabuye mu mpyiko cyangwa se nyine akarinda utubuye tugenda tujya mu mpyiko. Urundi rubuto twabona ni ipapayi, dore ko inaryoha cyane rero ku bantu bayikunda. Uru rubuto rufite ubushobozi bwo kurwanya indwara zifitanye isano n'umutima, n'umuvuduko w'amaraso, no gushira ku murongo igipimo cy'isukari mu maraso yawe, no kukurinda amakanseri atandukanye. kandi ifite n'ubushobozi bwo kurinda ijisho ryawe kureba neza. Urumva ko rero ipapayi nayo ni ingenzi cyane ku buzima bwacu. Reka turebe n'urundi rubuto rw'ingenzi hano, pome ngira ngo murayizi cyane, hari pome itukura, hari pome y'icyatsi. Uru rubuto rufite ubushobozi bwo gufasha cyane kurwanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri wawe. Yibitseho kandi ibipimo kiri hejuru cya fiber. Uru rubuto rushobora no gukoreshwa n'umuntu ushaka kurwanya kutarya ibintu byinshi. Umuntu ushaka kurya ibintu byinshi ushobora kurya urubuto rwa pome akamara igihe ahaze, yagufasha cyane kumva uhaze igihe kirekire. Rero ndagushimiye we twabanye muri video. Nk'ubusanzwe ikiganiro isi dutuye ni akagaruka, gusa aka ni agace k'ubuzima. Ikiganiro isi dutuye ni akagaruka. Kora subscribe, kora like ku video nimba yagushimishije. Ndagushimiye we twabanye. Ciao. Yes, guhaye ikaze we tugiye kubana muri iki kiganiro cy'akanya gato cyane, kandi ndagushimira wowe ufasha akanya kawe ugafungura ino video ukayumva. Rero iki nk'ibisanzwe, iki ni ikiganiro isi dutuye. Aka ni agace by'umwihariko k'ubuzima ubusanzwe mu kigezwaho na Tom. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'imbuto. Urabizi ko imbuto ni ingenzi cyane ku buzima bwacu, rero ntucikwe. Mbere na mbere ndabanza kukwibutsa, nimba ari ubwo bwa mbere cyangwa se ukaba utari bwakande kuri subscribe, ndagusabye kanda ko kano gatukura subscribe kugira ngo natwe dufashe kuba twaguma tugatera imbere, cyangwa se tukabona n'ubundi buryo bwo guma tubagezaho utuntu twiza cyane dutandukanye. kandi ndagusaba ukande kuri like niba ino video yagushimishije. Nkuko rero twema tubivuga haruguru, tugiye kuganira ku kintu cyanye n'imbuto. Ubundi kurya imbuto buri munsi ni byiza cyane ku magara yacu cyangwa se ku buzima bwacu. Hari imbuto zifite ubushobozi bwo kurinda umuvuduko w'amaraso no gufasha umutima wacu gukora neza, cyangwa se umutima wawe ko wakora neza, no gufasha kurwanya amakanseri atandukanye. Cyangwa murabizi ko amakanseri yagiye amereye n'abantu benshi batandukanye. Tugiye kureba rero urutonde rw'imbuto zadufasha gusigasira amagara yacu ku buryo magara yacu aba ameze neza cyane. Urutonde rero reka duhere ku muneke. Umuneke ngira ngo umuneke ugaragara ahantu henshi hatandukanye mu masoko. Yes, umuneke muri rusange, umuneke dusangamo potassium, B6, magnesium, fiber. Ni ukuvuga ko umuneke
ufite gufasha umubiri wawe kurema udusabo tw'amaraso dufasha impyiko zawe mu murimo wazo wo gutunganya amaraso, ndetse no gufasha uruhu rwawe kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Igipimo kiri hejuru cyane cya potasiyumu kigaragara mu muneke, gifasha umutima wawe gukora neza. Urumva ko